središče današnje slovesnosti prihaja vodja mednarodne vojaške vaje Adriatic Strike, polkovnik Klemen Medja. Ladies and gentlemen, director of the international exercise Adriatic Strike, Colonel Klemen Medja, is arriving to the venue of today's ceremony. The national anthem of the Republic of Slovenia. Ob današnjem slovesnem postroju udeležencev vaje Adriatic Strike pozdravljam poveljnika Združenega operativnega centra Slovenske vojske ter hkrati vodjo vaje Adriatic Strike, polkovnika Klemena Medjo ter ostale cenjene goste. Commander of Slovenian Armed Forces Joint Operations Center and Exercise Director of Adriatic Strike, Colonel Klemen Medja, distinguished guests, welcome to today's official lineup of the participants of Exercise Adriatic Strike. Besedi sedaj vabim slavnostnega govornika, vodjo vaje Adriatic Strike, polkovnika Klemena Medja. I invite the keynote speaker, Exercise Director, Colonel Klemen Medja, to say a few words. Hvala. Thank you. Spoštovani udeleženci in udeleženke mednarodne vaje Jadranski udar, spoštovani gosti. Participants of international military exercise Adriatic Strike, dear guests. First, to all international participants, I will first speak in Slovene, then later on I will translate also the speech into English language. Mednarodna vojaška vaja Adriatic Strike poteka v Sloveniji že 4. leto zapored. Izkušnje preteklih vaj so načrtovalci uspešno vključevali v naslednje izvedbe, zato nikakor ni naključje, da je vaja pridobila mednarodno veljavo in ugled. Na vaji letos sodeluje več kot 400 pripadnikov, od tega 200 gostujočih pripadnikov iz 15 držav, ki boste skozi vajo nadgradili že dosežene standarde in izmenjali dragocene izkušnje. Cilj skupnega urjenja je tudi poglobitev mednarodnega sodelovanja na področju usmerjanja združenih ognjev. Na vaji, ki jo bo vodil 15. polk vojaškega letalstva, se bodo usposabljali načrtovalci in usmerjevalci združenega ognja in letalske enote. Urjenje postopkov usmerjevalcev zračne podpore bo podpiralo 6 različnih tipov helikopterjev iz 4 držav, ter 5 različnih tipov letal iz 5 držav. Usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja bo potekalo na 5 različnih lokacijah po Sloveniji, in sicer na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, na širšem območju, gorskem območju Raduhe, na območju občine Sevnica, Primožev pri Kočevski reki in na letališču pri Murski Soboti. Izvedba aktivnosti bo prilagojena vsaki situaciji.
Usmerjanje združenih ognjev je v sodobnem združenem delovanju oboroženih sil izjemnega pomena. Ob strokovnosti in izurjenosti so enotnost postopkov, usklajenost in na tej osnovi pridobljeno zaupanje vseh sodelujočih temelj uspešnega delovanja. To še kako pride do izraza pri skupnem delovanju zmogljivosti različnih oboroženih sil. Zato je pomembno, da si cilje na vajah postavljamo visoko in na vaji Adriatic Strike si letvico vsako leto postavimo nekoliko višje. Verjamem, da boste udeleženci s skupnimi močmi opredeljene cilje tudi letos dosegli. Želim vam uspešno in predvsem tudi varno izvedbo mednarodne vojaške vaje Adriatic Strike 2015. Vsem gostom pa želim tudi prijetno bivanje v Republiki Sloveniji med pripadnicami in pripadniki Slovenske vojske. Hkrati vam prenašam pozdrave načelnika generalštaba Slovenske vojske, general-majorja Andreja Ostermana, ki verjame, da je skupno delovanje najboljši način za doseganje dobrih rezultatov. Now, translation. So, for the fourth time in a row, international military exercise Adriatic Strike is taking place in Slovenia. The planning staff has successfully incorporated the experiences acquired during past exercises into all of the following ones. It is therefore no coincidence that the exercise enjoys international status and reputation. This year, the exercise includes more than 40 participants, 200 of which are guests from 15 foreign countries who will use the exercise to upgrade the already achieved standards and exchange valuable experiences. The aim of joint training is also to enhance international cooperation in the field of close air support. The exercise, led by the 15th Wing of the Slovenian Armed Forces, will this year train planning staff, JTECs, and Air Force units. JTEC training support will be provided by 6 different types of rotary wing aircraft from 4 countries and 5 different types of fixed-wing aircraft from 5 countries. JTEC training will be conducted at 5 different locations around Slovenia, namely at the main training range of the Slovenian Armed Forces in Postojna, in the wider surroundings of the mountain Draduha, in the municipality of Sevnica, Primoži near Kočevska Reka, and in the area of Murska Sobota Airport, with all activities being adapted with respect to their locations. Close air support is of paramount importance in contemporary joint operations. In addition to professional competence and skills, the unity of procedures, coordination, and confidence of all participants are the basis of successful collaboration. This becomes all the more evident when capabilities of different armed forces are engaged in joint operations. It is therefore important that exercise goals are set high, and at the Adriatic Strike, we set them a bit higher each year. I believe that by joining effort, this year's exercise participants will again manage to achieve the set goals. I wish you a successful and safe execution of the internationally military exercise Adriatic Strike 2015, and I wish all the guests a pleasant stay in the Republic of Slovenia among Slovene Armed Forces members. I also want to use this opportunity to pass on the greetings of the Chief of the General Staff of Slovenian Armed Forces, who believes that cooperation is the best way to achieve good results. To conclude, I now declare the International Military Exercise Adriatic Strike 2015 open. Za zaključek razglašam vajo Jadranski udar 2015 za odprto in vam voščim uspešno izvedbo. Hvala, thank you.
Hvala, polkovnik. Spoštovani, sledi himna Slovenske vojske. Thank you, Colonel. Ladies and gentlemen, the anthem of the Slovenian Armed Forces. Attention! For the departure of the exercise director, Colonel Clement Media, present arms. Attention! Ready? Dismissed!